Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, članovi vijeća, predstavnici medija. Evo, pred nama je prijedlog odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godine. Evo, ću pokušati što kraće, ali tu smo i ja i rukovodilac financija Dragica Stanković, pa ćemo, ako bude pitanja, pokušati da odgovorimo na to i da obrazložimo to. Vidite da su prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik za 2017. godinu planiraju se u iznosu od 440 miliona dinara sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 140 miliona dinara, tako da ukupna sredstva u budžetu u 2017. godini iznose oko 580 miliona. Ovdje malo da pojasnim, da ne bi neko mislio ovo preneta neutrošena sredstva. Vidjeli ste malo pre ove dvije tačke, ukida se fond za razvoj, osniva se drugi budžetski fond i sad je sve to tu. Do sad je na neki način bilo razgraničeno, pa se vidjelo koliko je bilo na fondu za razvoj, sad je sve ovdje, koliko mi je rukovodilac objasnio, sve u ovoj cifri i onda evidentno tu je sad malo više sredstava. Jedan dobar dio nabavki je u toku, gdje imaju značajne sredstva koja će možda jednim dijelom i do nove godine treba da se poplaćaju, ali sigurno će dobar dio nabavki koje su u toku morati da se negdje prenesu, da li će to realizacija doći u januaru, februaru, otprilike tako, jer nabavka je u toku. Znam, jedna veća nabavka vezana oko PPO-ove, ali ima još nabavki koje su u toku. Auto isto, na primjer, za dom zdravlja, teretno, tako da ima dosta još tih obaveza koje ćemo sigurno morati preneti i zato je to tako. Ovdje prihodi budžetskih korisnika znači planiraju negdje se od 13 miliona i 210 i znači ukupno su negdje oko 593 miliona. Planirani tekući prihodi i primanja budžeta za 2017. znači uglavnom su na nivou kao i u ovoj godini, pored činjenice da je deo koji pripada opštini, odnosi se na porez na zarade, smanjen sa 80% na 74%. Što je regulisano, vidite, ima tu fino napisano u obrazloženju, izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprava. Ali se neke vrste prihoda planiraju su u većim iznosu, jer je porez na prihode samostalne delatnosti, naknada za korišćenje mineralnih sirovina i prihodi od primanja od otplate kredita, opet tu je fond za razvoj, koliko ja shvatam. Dragica pomno prati, pa nek mi ispravi ako negdje malo i pogrešim. Tu je, znači, ukupni u strukturi prihodi i primanja su od transfera 265 miliona. Ovo moramo zapamtiti ponovo, ja svake godine ovo ponavljam, to je 60% negdje transfer. Znamo od koga najviše, što kažu, i zavisimo. To je transfer, znači, od Republike. Porez na dohodak je dobiti, kapitalne dobitke, planira se iznosu negdje oko 101 milion i 500. Porez na zarade je negdje oko 80 miliona i to je ono na neki način što smo rekli da smanjenje sa 80 na 74%. Međutim, tu se planira u jednom dijelu da će doći do povećanja plate i onda na neki način smatramo da će to biti tu negdje u tom obimu. Prihodi od samostalnih delatnosti su negdje oko 13 miliona i oni su uvećani negdje u odnosu na prošlu godinu negdje oko 44%. Porez na imovinu planira se negdje oko 31,5 milion i on je uvećan negdje oko 4%. Porez na dobra i usluge planira se negdje oko 14 miliona i 100 i on je isto uvećan negdje oko 8,46%. Komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru negdje su oko 10 miliona i oni su, to je ta neki iznos dinara. Transferi, zna se, čiji od drugih nivoa vlasti su 136 miliona 745 dinara, transfer od Republike
i namenski tekući transfer negdje 1.745.000. Imaju tu, to su znači koji se odnose na finansiranje usluga iz oblasti socijalne zaštite. Prihod na imovinu. Od imovine planira se negdje oko 115 miliona. Tu je negdje najveći iznos se planira od naknade za korištenje mineralnih sirovina, na osnovu dugovanja najvećeg obveznika Ravnaj. Tu se planira negdje oko 18 miliona. Ovdje mora malo zastati i reći da mi tu imamo dosta problema. Oni duguju značajna sredstva od rudne rente. Žalosno je što to do mog dolaska niko nije ni potezao pitanje. Zašto nije? To je već priča neka druga. I onda su se tu dugovi nagomilali. Ja iskreno, prošli put, kada je krenula ta neka naplata, morao sam i premijeru pisati kako ide, najvjerojatnije moram ponovo. Jer oni su napravili neki reprogram, ali taj reprogram ništa ne poštuje. To je po zadnjim informacijama, ništa ne poštuju. Da li to nekoga štiti, ne bi se upuštao oko toga. Uglavnom, ministarstva moraju da rade svoj dio posla. Ministarstvo nek se odrekne svog dijela, to je 60% ili 40%, ali nek uplati vamo nama opštini 40% koje pripada od te rudne rente. A one ako hoće da oproste, neka oproste. Tu više da vas upoznam, da znate s kojim problemima se susrećimo. Jer sad mi da oprostimo, a sredstva su, moram reći koliko god ipak je ugovornica, koliko god meni nekad kažu, joj to zaštita, pa šta je zaštita ako neko duguje 25 miliona opštini? Koga ja da štiti? I taj niko ne plaća. Znači, duguje se, to je 40% od ukupnih sredstava, a ono je plus, znači, ide ministarstvu i Republici 60%. To znači 40 plus 20. 20% ja mislim ministarstvo, Republika 40%. Tako da, žalosno je ako mora premijer da interveniše za sve. Ali eto da znate samo da ste više upoznati, pa ćemo vidjeti šta će se desiti u narednom periodu. Nadam se da će biti to ispoštovano. Prihodi neodređeni ovdje su negdje oko 5 miliona i 150, a tu se odnosi na refundaciju troškova republičkih organa koji koriste prostorije naše opštine i druge usluge. Telefone, održavanje prostorija i drugo. Moram malo i ovdje malo zastati. Imamo dosta problema, zatečeno nesređeno prilično stanje, haotično, gdje ne zna se ko je kome izdao, ko je kome iznajmio. Pito je, mi smo plaćali svima, nije uopšte problem nešto da donesemo odluku i kaže ovaj troškovi, trebaju nam ti organi sigurno. Ali mora neki ugovor da postoji. Ali iskreno je tu problema bilo, nešto je ovo sređeno i zato se vidi sa stavke nešto da ima da naplaćujemo. Ali još uvijek ima nesređenih situacija, jer jedan je skoro primjer i oko škola, što se neko je poslao mi neki dopis, ja sam dao inspektoru da obiđe, ne bih ovdje sada iznosim, ali vidio sam da i tamo nesređeno stanje i taj ko je poslao dopis imao je puno prava. Ali evidentno će se to srediti. Prihodi od prodaje finansijske imovine planiraju se negdje oko 18 miliona, a to se odnosi i na otplat kredita koje je ovo opet fond za razvoj. Gledajući rashodi su za zaposlene jedan negdje oko 69 miliona i 808 hiljada. I ovdje je negdje učešće ukupnih rashodima budžeta negdje oko 12,71%. Usluge roba, korištenje usluge roba, tu su negdje oko 32,75%, tu je negdje oko 187 miliona. Subvencije
tekuće, kapitalne, ja ne znam šta je i nija sve ovdje stavljeno, ali tu je Dragica koja može to objasniti, vidim da je oko 57 miliona. Vjerujem da je to najveći dio ovo što se dešava dole po komunalnom, tako da žalosno je i to. Imate tu za odbornike informaciju gdje se vidi kako je rasto broj zaposlenih od 2008. do 2013. negdje 17 u stalnom radnom odnosu u komunalnom, ali ima te tačke oko komunalnog, pa ćemo posle diskutovati oko toga. Dotacije i transferi su negdje oko 94 miliona, osnovna sredstva oko 109 miliona i 500. Ulaganja za kupnju zemljišta se planiraju negdje oko 10 miliona. Moramo ovdje opet malo da zastane. Da neko ne misli sad kupovina nekog zemljišta specijalno. Mi imamo dosta, hvala Bogu, ovih mostova urađeno je 5, ide i ovaj 6. i pored velike muke koju imam ja prvenstveno i možda još jedan broj ljudi, da kažem usmeni. Ali jedan broj ljudi se ponaša kao ti mostovi da su negdje u nekoj drugoj opštini, u nekoj drugoj zemlji i onda polako, što nam treba most? Bojim se da se oni pitali, ne bi imali ni jedan most, a hvala Bogu imat ćemo, ako da Bog, i 6. taj most ovdje. Ali to su naši neki unutrašnji ovdje problemi koji ćemo mi sigurno rešiti u narednom periodu. Jer evidentno ne možemo dozvoliti niko da opstruiše, da li svojim namjerom ili svojim neznanjem, ne znam, ali evidentno da stalno ima problem oko tih pojedinih situacija. I opština je preuzela obavezu da reši imovinske odnose, i znači to sad ide. Mi smo napravili mostove, ali sa tim ljudima gdje je to postavljeni mostovi moramo to rešavati. Evidentno imamo jedan, da kažemo, maltene i poplavu tih ljudi koji nam se obraćaju. Nema ovdje bana, pravobranioca, ne vidim ga. Poplavu za rešavanje imovinskih odnosa gdje je nekad rađeno bez projektne dokumentacije, bez ičega i traže nam nadoknadu za asfaltiranje i sve. Po rečima i naših pravobranioca i ovih pre dok su bili iz Lodice, mi moramo da nadoknadimo na neki način taj dio. Mi smo na vijeću donijeli odluku da jedino sve to što se sada plaća da mora odmah da se sprovede u katastru na bilo koji način, da ima teretama, da se ne bi desilo mi platimo, posle neko zaboravi posle godinu, 2, 3, 4 i onda ti isti opet traže nadoknadu i u nedogled. Znači imamo iskreno dobar dio tih koji nam se ljudi obraćaju za nadoknadu štete zato što je nekad rađeno po toj nečijoj zemlji, bez tih papira i svega. Da ne pričam dole i komunalno, tek dole priča za sebe, oko svih tih izvorišta i nerješenih tih pitanja gdje funkcioniše to godinama i sad se ljudi obraćaju i tome. Ja ne znam da li to ušlo u ovu cifru i to oko komunalnog, ali ako nije, onda oni imaju svoje sigurno cifre, ali to moramo rešavati. A radi se o izvorištima, ne možemo ljudi ostaviti sad bez vode. Znači, to je otprilike tih 10 miliona koje planiramo za te neke mogućnosti. Vidite ovdje objašnjene sve, ja ne bi se zadržavao, bar sada, gdje sve idu ova sredstva. Moram napomenuti, znači sada prvi put imamo opštinsko pravobranilaštvo naše i onda na neki način za njih je izdvojeno jedan broj sredstava. Prvi put smo tražili, evo sada, iskreno ja sam insistirao, da izdvojimo sredstva za revizora. Ja sam se nadao da će možda i toku ove godine, znam kada sam dolazio, bila je priča doće na mjesto predsjednika opštine, bit će revizor ili ne znam nija ta kontrola naredne godine, pa opet, bit će opet. Možda mi nešto grešimo. Možda, ja stvarno ne znam, možda službe nisu upoznate, možda ne prate dobro propise. Ajde bolje da nam taj revizor ukaže, da ne grešimo dalje.
Ja ne kažem znači da to namjerno neko radi, ali ajde evo kaže. I onda bolje da mi angažujemo tog revizora, da ga platimo i da on nama da bar sugestije da ne griješimo dalje. Ja bih voleo da još uvijek je na snazi ta zabrana zapošljavanja. Mi smo tražili da imamo našeg, možda nije se dobro sad izraziti, pošto znam dvije vrste, te interni revizor, te budžetski neki, sve smo to tražili gore od komisije i još uvijek nismo dobili zeleno svjetlo. Sad ako da Bog ovo da nešto ovdje vidite imaju tečke dnevnog reda dalje, ponovo ćemo uputiti taj dopis vladinoj komisiji i nadamo se da će ona odobriti u nekom periodu. Da mi imamo našeg čovjeka koji će sve to da radi, da kontroliše, da gleda i onda da nam ukaže nešto što griješimo. Tako da sam, ovo što je ovdje angažovan revizora, znači to je iskreno, ja sam tražio da to ide, ova stavka, da li to ne znam nije oko 300.000 ili tako nešto otprilike koliko ja shvatam, da bi se to nešto rešavalo. Mi imamo ovdje planirano negdje za izrad fasada na zgradama javnih namjena negdje oko 1 milion dinara. Iskreno Ministarstvo energetike je to tražilo da sve opštine imaju jedan broj sredstava, jednu količinu sredstava, a to je vezano opet da bi konkursali gore, da bi dobili ta neka sredstva od ministarstva, jer uvijek moramo nešto imati. Vidite ovdje oko projektovanja značajan broj, značajnu sumu, da kažemo nešto izdvajamo, jer evidentno opštini fali projekti. Evidentno, neki projekti su rađeni, pa opet rađeni, a to je jedan, sad mi radimo za neki, da kažemo, neku, da nazovem reviziju ili nešto, zato što su rađene bez tih saglasnosti. Kako je uopšte to moglo da se radi bez saglasnosti, to je već pitanje za neka možda druga vremena, ali nije problem, ako nekoga interesuje, ja mogu i tu malo da pojasnim, da bar ono što znam sada. Ali svim direktorima škola, svim korisnicima budžeta je rečeno da će opština pare za projektovanje. A onda se i vi angažujte i svi mi, ima i kancelarija za LER, ima regionalna razvojna agencija, da ta sredstva dobijemo. Evo, hvala Bogu, i juče ja i Čikarić, vršilac dužnosti direktora komunala, smo bili u japanskoj ambasadi. To je izvršena aplikacija od 7 opština je dobilo u Srbiji. Dobit ćemo mi negde, koliko ja shvatam, negde 63 miliona i 400 za nabavku kamiona smećara i kontejnera. Tako da nam je da ti projekti neće proći uvijek, nek prođe 20%, to je velika stavka, ali ćemo konkurisati na jednom, na drugom, na trećem mjestu, a onda nek se i ti svi direktori, ako žele da budu veliki, nek se pokažu, pa nek prati te konkurse, nek apliciraju, a opština će naći sredstva za projektovanje. Mi smo, planirane su sredstva u iznosu od 7 miliona i 900, negdje oko 2 miliona i 900, to je za kupovinu seoskih kuća za izbjegla lica. To je iskreno od komisarijata za izbjeglice negdje znači 2 miliona i 527 miliona, ova razlika je opet opština. Ja sam iskreno malo pratio ovo dole u Loznici kada je bilo, pa su oni izveli isto 5 miliona za kupovinu seoskih kuća za bračne parove. Smatram iskreno da je dobra ideja. Ja ne znam koliko će naići ovdje da neki prijem, koliko ima zainteresovano. Mi ćemo iskreno pokušati dobiti taj njihov pravilnik, ako ovo sve prođe ovako, pa ćemo prilagoditi našim uslovima. Ipak da probamo da na neki način podržimo, namjerno nije stavljeno mladi bračni parovi, nećemo sigurno sad nekoga i u 60. godini, ali vidjet ćemo, čini mi se da li su oni dole stavili do 40 godina, 45, slagaću vas. Tako da pokušaj, ja mislim da su oni ograničili, čini mi se, nemam još te informacije, nisam stigao na 1 milion dinara da je maksimalna ta donacija,
i imaju ograničenja da ne može da proda, znači maksimalno ćemo se ograditi, ali da probamo na neki način i da pomognemo to seoskim, da kažemo, tim domaćinstvima. I dalje nastavljamo ove radove na turističkoj ponudi oko podzemnog grada, oko Orlovina, oko ovog brda u Čitluku. Mi imamo, da vas malo informišem, tu razgovore i sa profesorom Radičevićem i sa ovim ljudima iz Valjeva, Zavoda za zaštitu spomenika, gde, ako da Bog, ćemo na neki način ući u tu priču da sve ono što se otkrije gore, da uradimo neki projekat i onda na neki način da se to zaštiti, da ljudi koji dođu da to vide. Jer trenutno kad se iskopa, oni to odmah i sklone, da kažemo, od pogleda. Jer moramo i tu malo zaštititi, jer bilo je nekih tu u zadnje vrijeme nekih dešavanja. Nisam stigao iskreno od policijske uprave da sve te podatke tražim, ali vidjet ćemo šta je, da li je neko išao u gljive ili je bilo nešto drugo. Vidjet ćemo. Dotacije sportskim klubovima su 9 miliona. Zamolio bih ovdje na neki način sve vas, da ne ide neko s nekim tim, da kažem, prizemnim pričama, pogotovo oko male djece. Svi smo osjetljivi na djecu. Pa ukida se ovaj klub, ukida se onaj klub. Ukidaju oni neki gore, nemojmo dirati djecu. Možemo mi politički da se ganjamo, da se prepucavamo, ali nemojte oko djece. To je moja ovako drugarska, prijateljska molba prema svima. Svi smo osjetljivi tu oko djece, pogotovo kad je to laž. Niko neće da ukine ni jedan klub, niko neće niko. Samo hoćemo da znamo gdje su pare. Ko što vi mene pitate gdje su pare ovdje, hoćemo i mi da znamo gdje su te pare. Da tačno, ako je dobijeno 300.000 se prikaže tamo gdje su te pare. Ako je dobijeno više, više. A ne onda ide priča, ovaj hoće ukine zato što traži od nas tamo. Neće niko. Čak šta više, mislim da će bolje biti toj djeci i svim tim klubama. Možda neće nekim pojedincima, ali pojedinci mene nisu nikad toliko ni interesovali u tom domenu kada se to odnosi, jer pretežno kad je velika buka, nešto se u pozadini dešava. Opšti vezano za zapošljavanje, ima akcioni plan zapošljavanja, otprilike on je negdje kao ove godine što je bio. Zadržat ćemo i dalje po 200.000 za poslodavce po radniku. Znači, negdje 50 ljudi, ako da Bog, i ove godine će biti skinuto sa biroa. Moram reći da je negdje, znači, 100 ljudi ove godine skinuto. To su dva ona konkursa, stvar više je bilo konkursa, ali iz 2 godine faktički sastalo se ove godine i to je 100 ljudi skinuto sa biroa. Ja ću najvjerojatnije sutra se čuti sa gospodinom Mijatovićem. Trenutno ovo oko Brasine, pogona Brasine i obuće ide u dobrom smjeru. Mislim da sam rekao i prošli put ovdje, ako se budem ponovio, izvinite, ili sam na vijeću, više ne znam, nije baš tačno kad sam bio, ja sam vodio gospodina Mijatovića gore u vladu i primio je specijalni savjetnik gospodina Vučića, premijera vlade, i direktor za investicije. Pokušava se, znači, dobiti ta neka sredstva odozgo, opština će još nešto što može ona u svojim okvirima i nadam se da će to u narednoj godini 2018 dobiti svoje epiloga, radi se od 100 do 150 ljudi. U tom akcijnom planu ostaju i dalje te neke stavke koje su do sada, da ne bi gubili sada ovdje vreme, ako treba možemo pojasniti. Nevladinim organizacijama i dalje oko 5,5 miliona, budžetski fond za građevinsko zemljište i putevi komunalno, to je 225 miliona. Tu ćemo vidjeti ovdje za uličnu rasvjetu negdje oko 9,5 miliona, plus ima za održavanje.
Mi imamo negdje, ja mislim ovdje da smo stavili, čini mi se, oko 5-6 miliona za eventualno, evo ima 6 miliona, vidim, za LED rasvetu. Elaborat ima urađen. Najvjerojatnije da ćemo ovih dana, ako stignemo do nove godine, ako ne stignemo odmah početkom nove godine, raditi projekat, jer ne može sve ovo oko rasvjete, mora da ide na projektovanje. Sigurno je malo, će biti to projektovanje jeftinije čim ima elaborat i onda ćemo donijeti neku odluku i oko te ulične rasvjete, da li je to javno-privatno partnerstvo, šta li je, vidjet ćemo. Ali evidentno nešto moramo činiti, jer ovo su ogromna sredstva, a onda svi ljudi traže proširenje. Mi imamo jedno 23 zahtjeva, ne znam ni ja, za proširenje ulične rasvjete. Mogu zamisliti koliko bi onda trebalo sredstava da damo, a onda onaj kome se gasi negdje u 11-12, on kaže što nije dojutru, onda dojutru ne bi bilo 9,5 miliona, nek bi bilo možda 18, i evo samo da znate te cifre. Mi imamo ovaj dio gore, ostali smo ljudima dužni u Velikoj Rijeci oko igrališta i to ćemo sigurno, ja očekujem, ako nije javna nabavka raspisana, da će sigurno biti u toku ove godine raspisana. Da završimo vezano gore oko one pozide i oko obezbeđenja igrališta. I dalje nastavljaju se ovi radovi, eventualno na tim ruralnim dijelovima, preko mjesnih zajednica ćemo na betonaži, na asfaltiranju, sve se to nastavlja. Ovdje bih morao malo, moj jest da sam duže izlagao ovo, da napomenem da ima dosta značajnih stvari koje ćemo raditi i dalje preko našeg javnog komunalnog preduzeća. Nastavlja se ta priča oko iskreno Donje Trešice i Culina, Velike Reke, Donja Trešica, Majić, Čitluk, Culne, Velika Reka, da taj vodovod, ako da Bog, privedemo ovaj kraju. Tu je ispalo problema, kao i za Donju Borinu. Ako koga interesuje, da sad ja ću to i obrazložiti. Nastavljamo ovo dole oko Borine, znači za Trešicu negdje značajne cifre oko 13,5 miliona. Za Borinu, koliko sam shvatio, čim se ima, ostalo je negdje 2 miliona pa plus 4 miliona i na taj način će se jedno i drugo povećati broj korisnika. A onda nadamo se da će i komunalna moći onda mnogo bolje dole da rade. Rekoh PPOV, ovo je znači prenijeta sredstva, taj gore oko Sakara ide taj PPOV. Izgradnja atmosferske kanalizacije u ulici Miloša Gajića. Tu je nama jedan, nije bitno sad da ne pominjem imena, obraćao se jedan korisnik, jedan naš meštanin. Mi smo mislili to riješiti na neki jednostavniji način, na kraju kad je Ljilja iz komunalna nama pojasnila da tu ima malo žešćih gore problema, nekih više voda, i onda na neki način ćemo probati ovo riješiti tu u ulici Miloša Gajića. Oko sportskog terena u Velikoj Rijeci, vidite, rekao sam malo pre, sanitarni čvor na pijaci, tu je isto nešto da riješimo. Oko toplane, moram vam tu napomenuti, ja sam s direktorom komunalnog Čikarićem bio pre 2, 3, 4 dana u vladi, mislim ove sedmice da sam bio u utorak, ponedjeljak, gdje smo mi postali, vijeće donijelo tu odluku da smo mi zainteresovani oko te toplane gore. Ide ta priča najvjerojatnije oko KFE banke, vidjet ćemo. Tražili smo mi da li to biomasa, obično postrojenje, da li kogenerativno postrojenje, vidjet ćemo kako oni gore. Evidentno je tu negdje oko 15 opština negdje sad u planu, možda čak i više. Mi smo među prvih 4 i nadamo se da ćemo ući u tu neku priču. Po njihovim planovima, znači bili su ljudi iz Ministarstva energetike, bili su iz Kancelarije za javno ulaganje, pošto su oni prepletali se nekako, sad se udružili svi, bili su ljudi iz Srbija šuma, tako da
po njihovim tim planovima negdje bi to trebalo na vladi da bude u januaru, evidentno da se to već odmah ide na skupštinu i ti međudržavni sporazumi ako budu, to će već biti negdje oko marta, aprila, ako to sve ispadne kako treba. A onda na neki način to ide u tu neku priču. Ostalo još nedefinisano oko tih kamata, jer rečeno je na jednom sastanku, ja sam to baš javio se za diskusiju, sad 0,8% kaže ako je to sad, ali negdje pominju i do 1,5%, zavisi ako je fiksna, a 0,8 valjda ako je promenljiva i grace period izgleda 5 godina plus 15. Ali još znači ništa nije cementirano, jer oni još nisu dogovorili razgovore sa ministarstvom. Vidjet ćemo znači u kom smjeru to ide. Evidentno znam da je od njih traženo da ne može da se desi da, pošto KFW banka znala da napravi tu malo uslovljavanja i samo da rade ljudi sa tih područja gdje oni gravitiraju, da će morati konkursna dokumentacija da bude da mogu i naši da učestvuju na toj konkursnoj dokumentaciji. Znači, to je evidentno im to uslovljeno. Inače, otpada od toga. Još uvijek nam je rečeno da su i druge neke banke u opticaju. Ako ovi budu tražiti neke uslove koji ne odgovaraju, da može se desiti da će vlada preporučiti neke druge banke. Ali, ajte da ostavimo to u nekom narednom periodu i nadamo se ako to bude, to ove godine da se krene, da se rade te projekte dokumentacije, svi ti papiri, možda jednim dijelom nešto da se počne da radi pre sezone, ali evidentno bi naredne godine, ako to dođe do realizacije, trebalo da bude gotovo. Mi smo insistirali iskreno na tom kogenerativnom postrojenju, malo su oni nešto radi para. Kaže, ispašće vas mnogo, vidjet ćemo, mi imamo neke te ponude iskreno i od Kineza, oni su skeptični pojedini, ali ne razumijem se u tu tehnologiju, ajde prepustimo tim ljudima koji se razumeju pa ćemo vidjeti šta će i kako će se to dalje odvijati. Ima dalje šta bih napomenuo, znači oko turističkih ponuda. U toku je na neki način formirana jedna komisija gdje je uključeno nekoliko ljudi, od Peđe učitelja, Čire policajca i ajde da ne nabrajam još, znači tih ljudi koji se malo razumeju oko ovih stvari, ovi iz lovačkog udruženja, da napravimo jedinstvenu kartu i turističku ponudu na Malom Zvorniku. Znači sve to što ima u Malom Zvorniku da bude negde prezentovano. Da napravimo jednu, da kažemo, neku manju enciklopediju i onda to da ponudimo našem tržištu da bi eventualno neko došao. Skoro sam rekao, to me malo navelo na misao kada sam bio u Kini i onda kad sam razgovarao sa 2 turističke agencije, a evo vidite da mi ukidaju se vize sa Kinom, evidentno trebali bi što prije to da uradimo i ja sam neki dan s Draganom razgovarao, ali s gospodinom Nikolićem i sa Andrićem, svi ovi koji imaju nešto ovdje u Malom Zvorniku da se priključe tome. Da ne pričamo oko biciklističkih, planinarskih staza, gore na Šarenoj bukvi, znači baš Radaljska banja, baš ono sve što imamo, na neki način ta komisija nije cementirana, možemo da proširimo i onda na neki način stvarno da imamo neki kvalitetan dokument koji će nešto nam doneti dobro. PPOV Donje naselje, Novi most, nadam se da će i to se najzad privesti kraju. Ima tu tih problema oko sklopljen nekad davno ugovor, pa ta firma je otišla u stečaj, a da li može ova druga, ajde prepustimo to direktoru komunalnog da nam veoma brzo mora doneti tu neko rješenje da vidimo kako ćemo se ispetljati iz toga. Jer evidentno to je maltene počelo 2011. negde godine i do sada nije rješeno. Mi ćemo, ima ovdje još oko rekonstrukcije električne instalacije crpne stanice, to se odnosi ovdje u Malom Zvorniku gdje su značajna sredstva, pa ovo malo prije rekao za Donju Borinu, gdje će najzad, ako se to riješi, koliko sam shvatio direktora, proširiti se značajno taj obuhvat tih ljudi.
nastavlja se ovdje oko starog mosta da bi, to je kad je bilo klizište, koliko ja shvatam, i onda ima problema eventualno kada dođe do tih nekih nestašica i oko donjeg naselja i oko grada. Sve ovo dalje idemo značajno oko projektne dokumentacije. U nekoj priči smo možda s planom Šabac da komplet ide ovo zakonjenje, da probamo komplet ovaj gornje područje, vidjet ćemo da li ćemo svima to dogovoriti ili ćemo ići javni poziv, pa ćemo vidjeti koliko će to para ispasti, ali to je znači i tu negdje ta sredstva su ubačena, da probamo uraditi ovaj dio gore komplet plan detaljne regulacije ovog područja od hidroelektrane do velike rijeke. Jer tu evidentno vodi se put na Republici Srbiji, putevima, na opštini, dole je hidroelektrano i onda ta ima jedan prostor koji se ne zna ni čije ni šta je. I onda na neki način da probamo možda i tim ljudima, pošto mnogi su mi se iskreno i obraćali, da nađu neki način da se to legalizuje ono što može. A onda na neki način mi ćemo ući u tu dalju priču oko tih stvari da uradimo. Šta bih, možda i dosta sad, pa vi me pitajte što kaže, ja ću odgovoriti, možda sam i odužio, vidim predsjednik me gleda skupštine i onda. Ništa, hvala vam, tu smo da pojasnimo, najvjerojatnije dosta sam i propustio, ali tu smo. Hvala.